Achiari kugwatwa bariga mwarimu munene kirima nchoma enge majani. Koi twakethere kuma nchoma mozi na kinyoro twakethere mayani tuina kandi cia cicho iriao na tuina prove ecio mwarimu narete ciake no atwambithie no turacia ina twitiramba kwe kintu kingi kuria kamba bai ya mayani. Akari kuandamana Meru kunku barabarene kuanda mikuerekera majengo. Kilio chetu ni barabara hii. Tumeumia na vumbi, aturali, atufanyi biashara, sinasimama sababu ya vumbi. Watu wa biashara wanafanya kazi hapa, wanapita na maroli wanatufunika. Meru kugwatanira na ndiguru ngima kukungwira ntuko ya nyanya. Ndeko lingana oni ora miji. Ntuko ebara bende na tiura bakwenda na ntuko yu. Wendo buto ire ntuko yegandiko bulimira. Na tukiamiria miango ya ngugi ni rungamire wa Kagita Gitimbine mutindo kangangi ni onto bwa maandamano ja barabara ya kuma kwa Nthambi Kaosh wita majengo iria akari bataririte kuthukanga na kuangaratania ngugi cia biashara ni onto bwa rukongo ruraruguka kumania na tiri akari bani bakwena thirikari gitempwe kurikiria wa kibwa barabara iyo Frank Munene na gututariria nkroki. Mathaja iri gutuka igukene gitimbe na gwita tauni nene Meru ni onto ba maandamano ja barabara kuma Kaosh gwitia monka majengo barabara ire ithirito ikiandamaniro gwa Kagita akari na barabara atumiri ba barabara je bagitariria babethirito bakinyirika bunene biashara na kinyogi mababa mwiri no onto bakuthukanga kwa barabara iji iri na tirie nyingi mono na mitaro atora babethirito bagitariria metha cia Ntheto. Kilio chetu ni barabara hii. Tumeumia na vumbi, aturali, atufanyi biashara, sinasimama sababu ya vumbi. Watu wa biashara wanafanya kazi hapa, wanapita na maroli wanatufunika. Manyumba yenyewe hatukai, tumeumia, serikali isikie kilio yetu, watu angalia maji hata watumagi barabara hii. Lami tumeambiwa tutawekewa njia, ndio hii imekuwa mitaro tena. Tunakaa kama watu ya shauri yako, sijui hata ni shauri yako, sijui ni wapi. Tafadhalini, serikali isikie kilio yetu. Kila mtu ako na kifua, homa, mnasema kipindopindo ndio hii. Tunaumia. Hii barabara ya kutoka huku Gitimbine kupanda hii barabara ya majengo imekuwa vumbi tupu. Leo ni siku ya Valentine. Mimi nilikuwa ninapeleka maua, kupeleka nikaambiwa hiyo maua sijui nilinunua last week. Inakaa sijui imezeeka bana. Sasa mimi ile maua nilikuwa nimepeleka ilikuwa imepigwa na vumbi ikachapa. Sasa kupelekiwa ndimu akaniambia nilinunua last year. Sasa hiyo ni nini? Serikali iangalie hii mambo bwana. Kama kibanda bado naeka viazi matunda inakaa brown juu ya vumbi. Watu hawakuli. Gedhari nikiweka bado wanasema watapatwa na kolera. Na ndio nategemea nisomeze watoto. Nitafanya nini kama serikali haikuji kutengenezea barabara, at least tusikie kama sisi ni wa Kenya. Kutoka bara Kaosh pale mpaka majengo. Jamani watoto wanagonjeka. Tunapeleka hospitali tunaambiwa ni vipua. Itakataa itaisha aje kama hii barabara yenyewe? Ukiangalia kwa biashara yangu viti zenyewe zimekuwa na vumbi. Hata kuuza mtu anakupea order lakini ukikaa kumpatia anakuambia ni kitu mzee. Ni barombete thirikari kuthura gitonyera gatigate na kuthiria thina njiri moria muthia ni onto bone bakujiri kuthura bagitana nene arekinya aturi babara bethirito bakiare na metha cia Ntheto bakujirite na kubagwatia antu baba ati baritetera uma barabara iji neka kinya bongo ta aturi babatetheire gutigira ibakona kia barabara injega. Sasa tunaomba kama ni county government na serikali kuu washirikiane kama na MP na governors ili tuweze kutengeneza hii barabara. Kitu kingine, watu hata huku wana ugonjwa za TB kwa sababu hiyo vumbi. Sasa tunamuomba governor afanye kila wezavyo tutengeneze hii barabara na au imwagiwe maji ili vumbi iweze kumalizika. And in fact, we are pleading to the national government. Kedane kusika na barabara ya kwa Nthambi gwiteria Mwankara Irinda. Ibaba didire barabara to settle that problem once and for all. Onto barabara yu kinyewe ngoka. If you attest to that barabara yu uraitiria barabara yu. Etetika
antu bara beta kanisa ya Catholic ibastri na muno gwita kanisa no na Sunday barabara wititika kwou. I'm pleading to the national government, if they are listening and if you lead them, especially His Excellency the President Daktari William Samoei Ruto, afanye effort hiyo barabara watengenezewe to close that problem once and for all. Yes, it has not been the first time, not the second, not the third. Okay? There have been on demonstration utemuto badikira. It is very unfortunate. Kanto batari ingete kura. It's very unfortunate to the, especially when we are talking about the Asla government. It's very unfortunate. Mabati kudikero bakaidora bakidhi ya barabara era ando bakadhiro barabara ekedo impassable. Oh, weather road kia eda matebe kia mini the weather road. Kwedra barabara ya kuruka ukiuraga kukiaraga idira barabara uni okurukia. Okay, the national government is to blame here. No to antoba batana ma the first time or the second time. Egitara keraito kegangi no bana mana. Egitara kawira ibakwa na mana. Egitenyara munye kulingana no bana mana. So a pathetic situation dai antoba ibadikirwe. Na bara yako dikirwa toka join in. Toka batedia kenda badikirwa especially ile to kwali manto ja Asla government. Kuma barabara ene kao shigweta majengo ntima westi keshigo bunge kenodi menti tauni nene Meru nkeripota Meru TV mbeta Frank Monene. Bamwe bakariba gitumbine na giumbugi kiumbugi kia Southimenti ni bombirite kuthondeka barabara iria gwatithanagia gitumbine na giumbu nyuma ya kuinga barabara iji kwa nkuruki ya mieri 6 bakieria kariba ni bakoromba thirikari gutonyera na kureta ngwataniro gatigati ka akariba bakitariria ni bugite urimi bwao butugukinya thokone ni onto bwa kwingwa kwa barabara iji. Igwa leo mtu gutuingira njira ri aituingira njira tutetheka atia na tutura turite nturene ni nyinge mono nuntu ba utwika bana tuina bo cukuru na tutiona kubaikiria nuntu njira ni yaingirwe mtu aria ira mwana wawe rukiri akaroka gucwa njira ri akamuitia njira majani ni antu baba inge kinya tukajithio tuko njira rombo tusevanga na mpwe ni kajira gakoko na tukirugura na arua ria twina mauntu jange ja witi nambere bwa ntora na mathiko twitana kajira aka na nande revindi muntu atiravere all the way kilomita 3 kana 4 kendomba gwita ngugene mundene jwa kira gituthuretie ni ana bara ba bogeta batiombo thomitheria na bao cukuru ekirone nuntu rutero rwa mitene anteno ntumbo no buriko igotweka gutena barabara ya kumiria nto bau jireje twaingirwa aja batu ituremeto kuthuguma buru twegerio atathuguma twetera nto ba yumpu to bale ya mbesa ira to bale ya mbere kwatwika batikwenda tubakamata nuntu natu twina miranjire ne twaturo tumira batu twithiruka tugeta mwanka gaturika akwitune gandene ikenda twija yumpu agaiti njire iji uni mithirite rio na tukimitumaira lakini kuri untu bwakinyire igitara kibanda kiambire gwakwa kuri antu bategerire bona njire iji kibanda kiojura njire iji tikarora kairi babanganira bainga njire daiji batu tumete saindi ngobo lakini to atumira nasi matume abogeta west tutonye egoji west kenda tutonya gwetu na gwetu ne abogeta west katikati anto bare aja bara bainge baume no abogeta west lakini bantu reta kwa kitumbini anto baba ibakara baigire mamono bakiuga baitonya abogeta west kwao baitonya na saindi exhaust sali njira mbonete njirezi batwe tuna kibala na muro ne naja majani tutumba kwini kanona ndi njira ni la ingirwe kuma uruterwa emwe munala twe kibala ne kyamere mu majani nale saka tikwa tutumba kwina miraja antuba yumpu na tuli betu yabati kwa majani nyaba itairia baitia wetu nande batumba gwitia tuna stress yembe anjireje kuri na antuba baingi mono njireje tesete egitarire njireje yario njireje taye janine baraba kuyinga eji eja ni bajuju bau betu baba kuyinga kiribo bonde toko ruo gurite mundaja mugeni baraba kuyinga ne miunda ya boju we bari nayo na nibo barayinga barabara so njireje ne kuthenia ntu baba ingi mono ntu kinya ntu baba ingi beje te bagura miundaja na miunda uba migura iguru ntu barabara ne ario na toreromba na vere nene mono barabara yeje kareru gorio mwanka thirikare
yone suru ya barabara ije twetage na maguru na ngari nini ile ikomba gweterera kusieterera ku mwankarera tukacokerwa machoki ja mega ja utuoni ora tugaceza ga services cietu rutero wa Metene na Metene gacezi nyamura services ciao rutererwa abogeta katukuromba riri romba atiri katurugurirwe njire no tuone agwitaira nuntu iturite thine gitariraja ni bathikerie mateta jetu no turie ekuru itunogete bwa gutinda twairite mirigo twika matai kabu ibigo tu na kinya migongo twitetie na njira twiswana ara twitira winyinya kire antu kinya turi barabara inga barabara ni bamenye njire je tugutethia antu bau bange bonthe kinya bo ni bagutetheka kirio inguromba kire antu baba batikathuganie tuuma bacoka kuija kuinga barabara ko atongire bara twina bo tutethanieni na nontu barabara ejerereta thina nontu bokwithwe mwankene jo bogeta east na west inkuromba mutongeria wetu mutembe imbiuki kuma Metene na mutongeria wetu kiogora DMK ibagwatanirite kanyuma na betikaniria na doza yeje tutemera barabara eje ende jaka twina enemies of progress ntureneje ko itukuromba inya aturi barabange bathire ogua bete baturugurire njireu thirikari neje tuthithiria gutigere tumba igwita bwega kajira katutegero kinyane ba MM na ba DMK kajira katonywa komborugura katuteri tutetheke na tutena thina na murajo wa muntu njira yoneka ithirerio ni thirikari ya county ya Madam Kawera na MCA na ofisi ya national government bakarenthe guru batuonie twitore antu ba Metene kana antu ba bogeta ura tumba kugwatanirwa barabara itweke ni kuoneka. Tukitikana na ripoti huu aciari kenda baskuru ya Kilimanjaro ni bakinyirwe mbere ya koti kirindini nyuma ya bo gwikirwa bitano ne muthenya jwa igoro bakirikana gukurunga na kwiri majani jaskuru kuringana na bamwe ba aciari baraba ikinyirie koti yu kwithikira nditangano cia kenda ba bugite mwarimu munene na bamwe ba amemba ba mbodi skuru betherite kugwatana kwa aciari ba nyuma ya bo kureka mwarimu ende majani jana Antonio batigira mbeca cia majani ni gutonya kiri account ya skuru aciari ba ni bakwenda mwarimu munene athamwa na mbodi ingi bakuthurwa ikithurwa wampwe Arabs mutore wa thirenjana gututariria nkroki Tiari kenda bathukura primary ya Kilimanjaro marendene ya gishombo katiganisti bekiri mpeno tukubo kwirerware kitumi na sababu ni atari bombere kwithira beketha mene thukuru na kwithira bekithimirira na mbene thukuru kiuta tena ora mwarimu munene wa skuru ethera kenda mayani omba kwithia kithomba kwithia kithimiro kiri na mbe muntu kiombe uyu baba thuriro no bathuriro kithake ni tubamenya ko itu akethere kuma Ntuamoti na Kinyoro itu akethere mayani tuina kandi cia cicu iria u na tuina prove ecio mwarimu narete ciake no atwambithie no turacia ina twitiramba kwe kintu kingi kuria kamba bai ya mayani womba kuyo ikenjeriku amba baba yaka ba ya muthenya itu akethere oro muthenya turi atukithumba na kinyaru ari tubangite bangi baketha neko sikinge kendeleo ketha twato twinde tukiwatawa lakini raiti konekana Kilimanjaro komete we kwendia mayani mwalimu ari omwe athureje ke kuthura no tuturi aciari ndete ntukwe opening day ndamurana turarie musemanio twa aciari turanjuni school kayo kembere monkathe aturarie musemanio batuka mwalimu tunangira kietu baina mbundi ufake no tuntemeta mbori wende meta fake tonga tuni Joshua Mwandi sibo mustaf urari tayire baina ndibindi jobiri bakeri na Ntheto Ntheto na njira mwanya jeri baskuru bangi bawete kamitira mbere kwithira kithuro ni mwarimu nethirite kithitire kinene mwana mwarimu wengo kiri ukura kuthukuru bakenda mwarimu kumba kwithira kwikirwe takarira kiwatho bato tutathuri ni atiari no ndoi duri muntu PTA class 5 na ndemo ana skuru eu na seria 4th sindio education act 2012 wa muntu akithuru as a parent as a PTA member na bati gwetha na mwana class ne kiwari kou na teni ngato yo anto batato wa batena na abathuri ou tere anto beto ketha mayani Jumamosi anto bai kuingia bai kona kwe anto bange beya batenda atire mayani yake theta aturi kibanda na atia na kinya inde ya ikuo kou na achoka baraua otio mwezi mwa beta atena power ibo baina power aru anto baina bo anto bange bakinyite bo baina power cia kubra umera na bagita na mbere kwaria jeri baibo mbete kwithira kiromba mwarimu kumba kwithira kithamo thukuru ora baurije mubunge wa gishombo katiganisti mporo abori kumba kwithira kibatethere kirontubo kenda thukuru mba kwithira gita na mbere ukurora bwite mwarimu na thirita kimengaratani bunene yamo na kamiteke ni kuromba thirikari itutethie kilo cia tuicoke na mwarimu unwe areke kwingilia mantu ya aciari na kauri ke kuria mwarimu ri ni ataria na aciari na iba watabega ndene
bunge nabwo itukwira MP wetu bwana Mporo Waburi airungurwa rais Ruto na Rigathi Gachagua na weba butethie beya na county director Bwendo Gison na sub county director Bwendo Gison tobwethie ithurano rukiri tuthirio au baromerete tuthure mbondi enjea kenda cukuru twethira thina kou ndio uria mwesimiwa na interveni one anto baba wati bakulukirwa nontu nwe eyanite kinya onda yoketha mayani yau na kinya mukamitu netigirite kinya githate mukamiti na kinya mwarimu kungi nabuo atiari kenda babarombete kwithaki watu mwanka tugetaruo ni barikite kumba kwithaki rukiru ne kochi kirendine omutiari akende kana kumba kwithira kiraka shimbile ngiri Ntheto kana mbondi ngiri 20 kumatia ni mbetanda msimoturia narwa irintuko ya nyanya nthigurune ya karina tori ba mawa baritete uge bwao ukoni ntuko yeje amwe bo ibarombete antu baitheme na nyanya ba ntuko imwe untubraboretaga mathina kathomba jareo mirimo na gutitimurwa gwa nkoro kiri anabari nyume yabo gutejanirwa na iyo rete gukari mubangone murethi waba na gututariria nkoroki kiumia giki kiri kiumia kiri kia anyanya kana kila barendene mono kira kijikene nthigurune yonthe ja kia Valentine tariki 14 mweri jwa ere antu nkurani kana antu mwanya ibetite na mbere kurita maoni jao iguru ria ntuku ije ya Valentine Day kulingana oni ora mizi ntuku ebara bende na tiura bakwenda na ntuku yu wendo butuire ntuku gethandiko burimira ondenda mtu akwenda ntuku na kwende mwanka oterio mtu okwenda ntuku wa Valentine yakyo mene okuthukiria maisha ankenda kwa manta Valentine sana ikwethira ntu kwebethera bena umuhimu bwa kwenda muntu ntuku we Valentine yake wewe ndo ntuku we Valentine ndo mwanka maisha yonde na tebo tora bo menene ntukwere Valentine yakinyoto kirio bwasokanira bono ranga bono kaswa bugawe tegerio kaso ndanda wenzangu okaso kwa ntuku emoko tethia ko neto mikafisa kaba muntu atora minya wengo nkorokia kwandwa ntuku imwe amwe nabo kwebange bakuwa eu ni mbitho baithirite aendwa bao kana anyanya bao nikenda bakona inaba kabaumiria na babaligaria tena na mpenzi wangu mahali tunataka unaona siku hiyo ndio mtu anakuja wanakula kuku huwezi kula siku yote, unakula siku hiyo na familia, unafurahia na watoto kama mimi nimepanga. Tutakuwa kazi ndio, lakini kazi ndaifanya siku nusu. Last year niliona vile watu walikuja, hata mimi nataka nifanye hivyo raundi hii. Nitafanya nusu, siku nusu nitoke, hata mimi nichukue familia yangu tuende tukae mahali. Nikuwe na siku moja hata mimi nifurahie nao. Sisi tukiwa hapa tumejipanga. Ndienda atere ndaka isi yetu ni irathukire pio irio yange angekoro bateguraria kala kuhengazi rukiriro ruiro nko bendera Valentine embea bonkwani baesi wa rembo na vijana wethe bena Valentine tena madharau poeta konywa nchobi poeta no ikwendana na untuko ya Valentine wende muntu royo mwira ntako endete kirera gyande na gikatwa batire enda na baba kwendana ni wewe enda ntukuwe Valentine enda mwanko terio na kwethera otenda na wedi otendene wa unatewe ya kwendana ntukuwe Valentine wambiri othithiria mwana mane madharau Murithi wa banki reportera Meru TV kumaja mirigone ya igembe mawa kabisa enda mwanko terio tutitana mbere arito barbethagirwa na wathe bwa kuigua kuma skuru ya Kamatungo wadi ya Marimanti kishiko mbunge kia Tharaka nibamukirite utungata kumakiri arito ba Top Beauty College Marimanti arito ba bagitite u irijira imwe ya kuonia wendo kiri anaba mono na arua riria nthiguru igukungwaira ntuku ya anyanya mwandiki wetu Ntheto David Dagara na ututaririe nkoroki
ire ntugo ya gikeno na ya ukongwira kiri antu bara bendene na kimonimoni gito Valentine antu mitani bakionania kuangana mawa bekenanira na kokonge na kumitandao bakionania wendo indi arito kuma jukuru ya Computer Training College ya Marimanti gejigambuge ketharaka ibathochetie ntugo eno ta ya mwanya na ya gitumikiria na bara bategagwa njira ya kuriongera jukuru ya Kamatungu for the deaf kaindo kubonia wendo ndiongeno gitwika ya kigunikiria na baba Kamatungu nara bamugera motungata mwanya mwanya mara manenkanagirwa ikolenji eno tubwiri gucoka ya nkatho ki society na mundu tuliaga Kamatungu kenda tucokia nkatho kiri Murungu na rwana ruru rwa Kamatungu mundu tulirutha gintu gitagwa pendikiwa kwenja rwana ruru manikiwa na kubarothera scrubbing, that is kubathambia thio kenda baigua bare appreciated na they look good. Nwa tutusi ana baba ange batai yani batai wesete tukabeya ganontu itogwa fund services tukabeya service ira kenda kinyabo beya bare appreciated ko eno trotha every 14th of February in every branch ala tuigwa tore to eneo Machakos na to eneo Nairobi. Yonto geke gitigera rutani bajukuru eno na gikeno ikwithira batikweregerete kuona wendo ntugo ya munde na kuona mautungata motheri muthenya ni muthenya munene muno na muthenya mwega twakena ni kulirikanwa ni Top Beauty College kuma Marimanti bara bejire shukuru yetu batukamaterete into dia ko banga na beto baba thambia baba thondeka njwire bonania wendo munene muno na baruterana wela tuonire wela mwega. Hayo yote inatuonyesha upendo. Specifically leo siku ya Valentine, hiyo ni saini ya upendo na tumefurahia sana. Hata tungetaka kuwauliza siku ingine wanaweza tu tembea watuonyeshe upendo, isiwe tu upendo ni siku ya Valentine. Tumeona venye wamesaidia watoto, wamewanyoa nywele, wamewaosha, wamewafanyia blow dry, na sisi tunashukuru sana kuona Top Beauty College imetukumbuka siku ya leo. Tunajua leo ni siku ya wapendanao na tumeona wao wamekuja shule yetu kutuletea upendo. Na kile alito baba. The deaf she's very happy for the visitors. You can see they are very smart. They have shown love. They are smart. They are smart. She's happy. They are drying her hair. She's very happy. They should come again and again. Thank you. Other children, same, they are smart. You can see other children are smart. They are happy. Happy. They are happy. They are also happy. He has been shaved. He's smart. He's clean. Even other children, you can see, they are happy. Ikagitani wa kwari mo bathochire kanya kuruta mbeto kiri aciari baraba igete anata baba mochie gotigeri bakobaira jukuru kaindo kinya baba wata motea. Mimi langu kama mwalimu mwenye anafunza watoto deaf, ningeuliza wazazi wengine na niwaambie ya kwamba mtoto mlemavu pia yeye anahitaji kwenda shule afundishwe. Kwa hivyo yule mzazi ameweka mtoto yake nyumbani sababu ni mlemavu, aweze kwenda kumpeleka shuleni pia na yeye aweze kusaidika na masomo. Deaf ni watu wazuri sana kwa kazi. Wao huwa waongei, kazi yao ni kazi tu, na sio deaf peke yake, ni watoto wengine wale wako na ulemavu. Wakikuja hapo wafundishwe wapate skills, wataweza kwenda na pia wao wapate kazi na waweze kutumikia wananchi hao wengine. Na hapo tutakuwa tunaonyesha the whole country that disability is not inability. Keri potara Meru TV kuma Kamatungu Marimanti gechigambuge ketharaka kaunti ya Tharaka Nithi etoka mbita dagara waiguna. Mtume wa ukuru wa miaka 65 kuma ntora ya Ntabarene wandi ya Kirangondu gishika umbunge kia Gembe North kaunti ya Meru na kuirikana gota utoroboy kurigana na ripoti kuma kire anto ba mushijwa ba mototigi ba wite Julius Mothe akwite nyuma ya gwishuria mundene jwa wenkruki bugite mototigi atirari iganene amu na arari na thina imathoganio
Mukirion kunja na gututariria nkroki. Nintora ya Ntabarene kiki Gembe Central arabara okirete mbuna kimakwani nyuma ya mukuru wa miaka 65 Julius Muthe kuoya kalino sikira nkingo na wisulia mndene yawe na kuringana na mwekuru okiaru abatirari na Kithato kinya nunu mbere ba mama ni barari janirete hamwe na Muthe atirona na simathwanyo ya na ki Muthe batu twakianire ro twarethie tugui na twakinya methene twarabie kule tugui lakini tuwe kumama torero nkindo no rambigire araita visulia tukire mbete mundene mbete mundene yomje mutirimire ku Muthe woni mutanocia oyi Muthe kare mutori na tibiru embu twendete na skuru mbibiru embu ndawa ya gambe yembone bibi to biguwirwa mbu nkeya ndethira family yake ni tutete muune na wikiwa ambu ikiwa Muthe awisulia nirombeire ndona njire ya isuletie. Kuringana na andu bawe Muthe narari na misumbuko ya kiongo na baba tikumenya ni itumi Muthe yukite kalino sikira nkingo na sibaki mukuru kwithira kario narari musiuriri biawe narara thina tunatura kwangu tu na thuka muto itakwe itari mona rimo Muthe nethiritwe itari ringi kaena thina ya akili netherwa itwe kinyethira itari imwe na buja ringi akashua kwa hivyo tutomba kumenya biongo imbibi koshere kwithira Muthe isuletie na Muthe narathuka mutwe na naromba kuthomethia na bake tagu ndi arathukikia akili na naramaninja into byake family ya Muthe isi sukuru ana bana no tukinyo mwe secondary nonge ende ndiwe iba tutethie bone musio yo Muthe ana baba te ate sukuru no tu ararua ndawa ciake aetacio na njira oro akona bia uba na akona bia kuthomethia mwire ya Muthe ni yukito nyumba ya wekakwa ya Nyambene level 4 Nikiripotera Meru TV kuma Ntabarene irere kiki Gembe Central mbeta mukiri onkonja Chibo munene wa ntora ya kajuki gikomboge kia chuka igamba ng'ombe kaunti ya Tharaka Nithi nekite wirane bwa gutigira ritoponde baragirite kira chikia binana mwaka muthiru ne bagutonya secondary nkroki na ritete mukana kiri aciari baria bambirite kuingeria na ba grade 6 kiri skuru chia Thaa na obundi akiuga ontobu ni mugaro na wendi bwa mubango jwa CBC na chokete akaria ikonie urigi na unyui bwa marwa matorene akiuga agundia ba todirito bakoba kudro bakijukirwa itagaria ria kiwatho David Dagara Igona na gututariria nkruki Ibo wakayoke location Simoni Mainge ugite bota tongoria bathirikare bagatigira na mono barabaruthite kiro KCP bakuthi cukuru irenjere maya gutigira kithomo giukura maturani umuhimu wa masomo tujue umuhimu wa masomo ndio inafanya hiyo ile julikane na wewe mwenyewe utambulike na hii mtu uko hapa sikia leo uko hapa kwa ajili ya masomo tuko na bidii serikali yetu iko na bidii na inasema mpaka kila mtoto aende shule mpaka kila mtoto asome na sisi wenyewe tunachukua hiyo kama mzaa tumeamrishwa sisi wenyewe tukiwa on the side of the national government administration we make sure kuna 100% transition igwanira maingi arutite mukana kiri aciari barana baba baruthite kiro kia grade 6 bagenda bathi cukuru cha Kiobundi. Kuna kitu nataka kusema kwa ajili kuna wengine wadanganya ukienda polytechnic unasema ni 100% transition hiyo tulikataa hakuna kuenda polytechnic kama hujafika form 4 kwa nini utakuwa na faida kwetu wakati watu wanaajiriwa kama wewe ni dereva ama ni mekanika unaitishwa seti za form 4 na watu wengi hawana kwa hivyo ni bindi tufanye nini tupeleke watoto wetu shule wakikize Chibo hoyo akiwa gwira mwana wa grade 6 cukuru cha Kiobundi kenyume na watho bwa githomo gia CBC kumekuwa na junior secondary school na kuna senior wengine sasa mtu akimaliza junior secondary school unasikia anasema wangu amemaliza secondary school wazaende sasa vocation center hiyo tafadhali wazazi tumekataa hiyo mpaka mtoto amalize senior secondary school ndipo sasa kama kuna category nyingine anaweza enda vocation center hiyo tafadhali
tunang'ang'ana na tuhakikishe ere urugi na unyibwa njobi ndege igwatho maingi na rutete mukana kiri baraboko na nione gionto giki akiugora kagwatho gatho jeru etagarera kigwatho maneno ya pombe haramu hiyo tayari tumetangazia within 100% we are able to eradicate pombe haramu, na hiyo ndio waziri ametuamulisha leo tunapigana naye. Ripotera Meru TV kuma kaunti ya Tharaka Nithi ritoka Mbitandagara waiguna ntuko inga ya kinyuma ya mutongeria wa Nthiguru Daktari William Samoei Ruto kwa minista wa ukaria bwa ndene na wathani wa matura aja Kenya Profesa Kithure Kindiki kuthamira nterecha Rift Valley ni gukabanira na mikora iria ithiritwe na gutiga bamwe ba visa baborisi bakuite na kwangaikia kari na ndi thirikari gukurukira ngatheti ya kithirikari ni basabithitie ati kwambiria tariki 15 cia mweri Juni abisa wa KDF bagatorwa iturari ni ukenda guchwana na amaramari baba abisa bagatethaniria na baria ba NDPS kiri mantu jakonie kumatia na guchokaniria ukaria kaunti ya Turkana, West Pokot, Elgeyo Marakwet, Baringo, Laikipia na Samburu iria nicio kaunti irumiri ni makarika jajaja. Profesa Kindiki atoke ofisi Nairobi aende aishi kule North Rift mpaka hiyo mambo ya wananchi kupoteza maisha yao iishe. Na tumeweka mpango kamili na ile uwezo wote wa serikali, tutahakikisha wale watu wajeuri wachache wako pale wanajaribu kutuonyesha jeuri, tutapimana na wao na tutahakikisha kwamba hakuna Mkenya anapoteza maisha yake, na tutahakikisha kwamba wakaribu kuharibu usalama wa taifa letu la Kenya, na sisi tutapambana na wao vilivyo. Ni ile ukora tulikuwa tunaambiwa lazima kuwe na handshake ndio sijui nini. That one I will not agree. We want to move the country forward and we cannot be discussing always what is the need for the leaders. When are we going to have a conversation what is the need for the workers and what is the need for the ordinary Kenyans? That's the conversation we must have. We as workers, Your Excellency, we must recognize the government as we work with the government of the day. The government provides an enabling environment for all of us to be able to do our different types of work in our offices. Government provides Minister of Labor for us. The government provides all labor officers throughout the Republic of Kenya, and the government recommends on what should be done as far as improving terms and conditions of service of workers are concerned. Mimi najua kwamba agenda ya rais wetu sio kulipisha kisasi ama kuangalia mambo ya nyuma. He's very resolute, anataka tuende mbele and we build the country together. That is why he's very comfortable in receiving everybody and talking to everybody. La tatu na la mwisho, uchumi wetu, na yeye ndio ataeleza zaidi, uko kwa hali ngumu. President amepata mishumari nyingi kwa kiti kuhusu mambo ya uchumi wetu. Mishumari nyingi sana. Lakini hawezi sema yote hadharani kwa sababu yeye ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Uchungu huko, mambo mengi yamewachwa kwa njia ambayo ni ya ajabu, lakini anavumilia kwa sababu yeye ndio baba wa taifa, na ni lazima aonyeshe kwamba there is hope and there is a direction and there is a vision and Kenya will get out of it with cooperation from all of you. Kwa hivyo langu ni kusema tu we are available where we have our roles as assigned by him. Ora tukuthirikiria Ntheto cha Meru TV na ndingwitikia kinya main conference igomba kwithwa igikinya muicho na kinya bo ibachokete muchie. Nitoka beta Gloria Mwirigi ithira wino tuko bobwega.